ese wabyemera ko abasirikare cyangwa abacancura b'abafaransa baba bari kurwana urugamba rumwe n'inyeshyamba za M23 ndetse n'umutwe wa twirwaneho mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo? Tekereza gato, Ubufaransa, igihugu kigihangange ku isi, gikora ibishoboka byose ngo kigaragare nk'umuhuza mu bibazo by'u Rwanda na Kongo, none kikaba gishinzwe guha intwaro n'abasirikare bera bakaza kwisuka ku rugamba barasa ku ngabo za Leta ya Kinshasa ndetse n'inshuti zayo barimo ingabo z'u Burundi. Ibi si ibintu by'igihugu kerensa, ni inkuru yateje igikuba mu minsi ishize. Ni amakuru yaciye igikuba ku mbuga nkoranyambaga ashyirwa imbere n'abashyigikiye Leta ya Kinshasa. Bavugaga ko bafite ibimenyetso, bavugaga ko bafite imirambo y'abafaransa baguye ku rugamba. Ariko se ukuri ni ukuhe inyuma y'iri kinamico ry'intambara? Intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntikirwanirwa mu mashyamba gusa cyangwa mu misozi ya Masisi, Rucuru na Minembwe. Oya, urugamba rukomeye rurimo kurwanirwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bitandukanye. N'intambara y'ubwonko. Mu minsi ishize abantu bakurikiranira hafi intambara yo muri Kivu y'Amajyepfo batunguwe n'inkuru yasakajwe n'abantu bafite aho babogamiye. Abakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane abashyigikiye Leta ya Kinshasa ndetse n'igisirikare cyayo FARDC bazinutse bakwiza amakuru akomeye cyane. Ayo makuru yavugaga ko impuzamashyaka, ubwo ndavuga ihuriro AFC M23 ndetse n'umutwe wa twirwaneho ugizwe n'abanyamurenge ko batakiri kurwana bonyine, ko ahubwo basigaye bafashwa n'abacancura b'abafaransa. Ndavuga abasirikare b'abazungu bafite ubuhanga buhambaye baje kurasa ingabo za Leta. Aya makuru ntabwo yazi aho ngaho, yakwirakwijwe cyane nyuma y'imirwano ikaze yari imaze kubera mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, aho ni mu misozi miremire, ahantu hagoye kurwanira. N'imirwano yahuje impande ebyiri zikomeye. Ku ruhande rumwe hari ihuriro riremereye cyane rigizwe n'igisirikare cya Leta ya FARDC cyagifashwe n'ingabo z'u Burundi zizwi nka FDNB. Bari kumwe kandi n'imitwe yitwaje intwaro yigize abacunguzi nka Wazalendo, ngira ngo murabazi, ndetse n'umutwe wa FDL ugizwe n'abasi bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Iryo huriro ryose ryari rihanganye n'abarwanyi batwirwaneho, bakaba bashinjwa gukorana bya hafi n'ihuriro AFC M23 riyobowe na Colonel Nanga. Usibye kuba bashinjwa gukorana, ngira ngo murabizi ko twirwaneho cyangwa MLDP twirwaneho yamaze kwihuza na AFC M23 mu buryo bweruye. Ko rero urugamba rwarakomeye byatumye abashyigikiye Kinshasa bashaka impamvu basobanuramo uburyo bagoswe cyangwa barwanyijwe bikomeye. Bahita barema inkuru ivuga ko twirwaneho na M23 batari bonyine, bafite abafaransa bari kubarwanira. Ariko se iyo ibirego nk'ibi bivuze cyangwa bigiye hanze bikabyara amahari, Ubufaransa wabugomba guceceka? Igisubizo ni oya. Leta y'Ubufaransa binyujije kuri ambasade yayo i Kinshasa ntiyazuyaje, yazisohora itangazo rikomeye yemeza ibintu bimwe gusa: nta Mufaransa n'umwe uri mu ishyamba rya Kongo arwanira M23 cyangwa twirwaneho. N'ibinyoma byambaye ubusa. Ubutumwa bwatangajwe n'iyi ambasade ku rubuga rwa X bavuze ko ayo makuru atariyo, n'amakuru yateguwe agacurwa agamije kuyobya uburari. Bavuga ko bakimara kubona ayo makuru batacetse, ahubwo batangiye iperereza ryimbitse. Kandi hano niho haje igika gitangaje kuruta ibindi muri iyi nkuru. Abafaransa cyangwa si bo bonyine banyomoje iyi nkuru. Uwabafashije kwinyomoza ni umuntu udashobora gukekwaho kubugamira kuri M23 cyangwa ku Bufaransa mu buryo bworoshye. Uwo ni Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba n'umuvugizi wa Leta Bwana Patrick Muyaya. Ambasade y'Ubufaransa yasobanuye ko nyuma y'uko ibyo bihuha bikwirakwijwe ko hari abafaransa bagaragaye ku rugamba ndetse n'imirambo yabo ikaboneka, Minisitiri Patrick Muyaya ubwe yafashe iya mbere ahamagara umuvugizi w'ingabo za FARDC. Yaramubajije ikibazo kimwe cyoroshye: ese mw'abasirikare mwe, ibi bintu abaturage bari kuvuga nibyo? Mwabonye abazungu b'Abafaransa ku rugamba? Mwabonye imirambo yabo?
igisubizo Minisitiri Muyaya yahawe n'igisirikare cya Leta FARDC nicyo cyatunguye abari bashyushye imitwe kuri interinete. FARDC yavuze iti nta kimenyetso na kimwe dufite, nta murambo n'umwe w'umufaransa twabonye cyangwa twatoraguye ku rugamba. Reka dusesengure iyi ngingo. Impamvu igisirikare cya Kongo kitashoboraga kubeshya ngo cyemeze ibyo bihuha nuko iyo wemeje ko wishe umusirikare w'amahanga cyangwa umucacu w'umuzungu uba ugomba kwerekana umurambo we, ukaba ugomba kwerekana ibyangombwa ndetse n'isura ye. Iyo udafite ibyo bimenyetso uba ukoze amakosa akomeye mu rwego rwa diplomasi, ushobora no kwiteranya n'igihugu cy'igihangange nk'Ubufaransa. Niyo mpamvu Leta ya Kinshasa yahisemo kuvugisha ukuri ikanyomoza abaturage bayo bari bari kose igitutu kuri interinete. Nk'uko ambasade y'Ubufaransa yabyanditse ijambo kuri indi igira iti nk'uko byatangajwe na Minisitiri Muyaya, nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko hari abaturage b'Abafaransa bari ku rugamba cyangwa ko hari imirambo y'Abafaransa yabonetse aho imirwano yabereye. Iyi ambasade yagiye kure yamagana yivuye inyuma amakuru y'ibinyoma n'ibirego bidafite ishingiro. Yashimangiye isomo rikomeye mu bihe by'intambara. Ni ingenzi ko amakuru atangazwa abashingiye ku bimenyetso bifatika ndetse no ku makuru yabanje kugenzurwa. Ariko se kuki abashyigikiye Leta ya Kinshasa bahimbye inkuru y'abacancura b'Abafaransa? Kugira ngo tubyumve neza tugomba gusubira inyuma tukareba igisobanuro cy'intambara yo muri Kongo. Muri Kongo by'umwihariko kuri Leta kwemera ko watsinzwe n'umutwe w'inyeshyamba nk'abarwanyi batwirwaneho basanzwe ari aborozi mu misozi miremire ya Minembwe na Bijombo biragoye cyane kubyakira. Tekereza urugaga rurimo cyangwa ihuriro ririmo igisirikare cy'igihugu gifashwe n'igisirikare cy'ikindi gihugu cy'abaturanyi nk'u Burundi, hakiyongeraho imitwe irenga 20 y'abazalendo n'ingabo kabuhariwe za FDLR. Iryo huriro ryose rikaba ryisuka ku musozi umwe rikahasanga abarwanyi batwirwaneho bafatanyije na AFC M23 ntibibashe no kuvuga ngo iryo huriro niribashe gutsinda abo barwanyi. Mu rwego rwo gushaka urwitwazo no kugaragaza ko barwanaga n'ingufu zidasanzwe, hapanzwe umugambi wo kuvuga ko abarwanyi batwirwaneho bari bafite abahanga mu bya gisirikare bavuye mu Bufaransa. Ibi bituma uburakari bw'abaturage butekerezwa ku ntege nke z'igisirikare cya Leta ya FARDC, ahubwo bwerekezwa ku banyamahanga baje gusahura Kongo no gufasha inyeshyamba. N'ikinamico rya politike y'urwitwazo. Ikindi gitangaje nibi rwose ndetse giteye urwenya mu isesengura rya politike y'akarere n'ukuntu abashyigikiye Kinshasa bashinja M23 gukoresha abacancuro, nyamara ari Leta ya Kongo imaze imyaka ikoresha abacancuro b'abazungu ku mugaragaro. Turabizi twese ko mu mujyi wa Goma no muri Kivu y'Amajyaruguru Leta ya Kongo yaguze abacancuro mu burasirazuba bw'Uburayi ndetse n'abo muri Amerika Latine. Abarundi bazi nka Ajemira RDC ndetse n'abandi banyaromania baje kuyoborwa n'uwitwa Horatius Potra. Abazungu bakaba barishyuwe amamiliyoni y'amadolari kugira ngo batoze FARDC ndetse bayobore intambara barwanya M23. Muri ibyo rero kuba Kinshasa ishaka guhindura imvugo igashinja inyeshyamba ko arizo zifite abacancuro no gushaka gukinisha imitekerereze y'abantu. Iki nkuru itugaragariza cyane cyane ku muntu wese ukurikiranira hafi intambara yo mu karere k'ibiyaga bigari nuko ikinyoma gikomeza kugenda imbere y'isasu. Mbere y'uko umusirikare akandi imbarutso trigger yimbundaye mu misozi ya Fizi cyangwa Mwenga, haba hamaze kuraswa ibinyoma ibihumbi ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter cyangwa X, Facebook na WhatsApp. Ku Bufaransa bwafashe umwanya ukomeye bukabishyuza aya makuru ndetse bakabikora bifashishije ibyavuzwe na Minisitiri wa Kongo Patrick Muyaya, byerekana ko twageze mu bihe amakuru agomba kuyungururwa inshuro 100 mbere y'uko yemezwa. Abarwanyi batwirwaneho na AFC M23 baracyari mu misozi. FARDC, Burundi, FDNB, FDLR, wazalendo ndetse n'abo bacancuro bose baracyari kubahiga.
ariko abacancuro b'Abafaransa bavuzweho ngira ngo byo byarangiye bishyizwe hanze nk'inkuru mpimbano cyangwa fake news. Ngo kuri kugaragaye kuri iyi nkuru yari yateje umwuka mubi. Isomo rya mbere mu ntambara: ntukemere byose wumvise kugeza ibimenyetso bigaragariye. Ese wowe ubibona ute? Urabona ikwirakwizwa ry'amakuru y'ibinyoma muri iyi ntambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rizahagarara cyangwa rizarushaho gukara uko imirwano yongera ubukana? Ibitekerezo byawe ni ingenzi cyane. Tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment section down below, turaza kubisoma byose. Urakoze kubana natwe muri ubu busesenguzi bwimbitse.